Danas smo u klubu Substance, povod predstava Richardova, upravo je u tijeku tonska proba i zabilježit ćemo kako sve to teče, kako izgleda i ukoliko niste još zapratili naš YouTube kanal, slobodno to možete učiniti kako ne bi propustili neke od naših narednih, vjerujem, interesantnih videa. Očituj se u svojim grijesima i mojim zapovjedama. I ostavi to. Sjedni, dijete moje. Ovdje? Tu. Ime i prezime. Richard Meštović. Rođen. Rođen sam 59. godine. Kaže mati 12. kad imenjenje Čača dobija, onda je srija putom kuma i onda 2 dana je dolaze kuće opija se. Kad došla kuć, pita mater me upisao, on kaže da je, nije, laga je, nego išla 3. dan, onda je bila tiša, nije me ni onda upisano, te tetutki došla, on je maternog ureda, rekao da ne može 4 dana nazad, nego ni dan kad je došla, tako da mu je napisa 16. A mater kaže da sam rođen sigurno 12. Ja sam mi rođena od 12. do 16. Čega si ti? Pića. Od pića nisi rodin. A naši, svi ja uličani piju, baš mrtvi, a ti gledaj kada se živi. Enio, prvi puta u Minhenu, predstava je bila odlična, reakcije publike vrlo dobre, kakvi su tvoji dojmovi? Minhen, selo kad selo čovječe, ja iz kuće nisam izlazio tamo, vodili su me isti piti na napoj. Sad sam im rekao sve ono što imam pri srcu, čovječe idem leći. Ako dadu još vina za zasmelače i jebem se. Šta je Bog rekao na sve to? A čuješ, on nije imao ovakvih slučaja do sada. Njemu je to isto interesantno, koliko god ima 8 milijardi ljudi na svijetu, ali mi smo specifični doli s nami neš na zelenom granu, sa Balkanci nema šanse. Mi bi zajebali svakog, a on je već stari čovjek, njega lepo zemlje. Gdje je bolje, Njemačka ili dole? Čuješ, oni su mene dovezli su me iskrcali, dali mi isti piti i da pričam ono što mi je u glavi. Meni je svugdje dobro gdje su dobri ljudi, gdje se imaš ti s kim zajebavati, gdje imaš zaračine i lokačine. A gdje toga nema, možeš biti kod najbližega rođaka, kod brata, to je sve kurac. Hvala ti lijepo. I tebi sinku. Evo, nastup je završio, bilo je fenomenalno, baš smo se onako od srca ismijali i veselimo se nekom narednom susretu sa Richardom.